uwa kabiri mwiza cyane kuri mwese. Reka duhere mu kinyamakuru AS mu gihugu cya Espagne, kikaba kivuga ko rwose ubuzima bw'abirabura bwagahawe agaciro cyangwa se buhabwa agaciro. Aka rero ikipe ya Liverpool barimo barerekana ko hejuru rwose yafashe umwanya nayo yo kwifatanya n'abandi rero mu gukomeza rwose guharanira uburenganzira bw'abirabura mu by'ukuri nyuma y'amahano yakorewe George Floyd. Mu by'ukuri uyu mugabo wazize akanoti gusa k'amadolari 20 yishyuye bill, ariko ku kanoti kakaba kari ari akanoti k'amayiganano. Rero polisi biramuyoye, ni nako bamukanze ijosi baramuhwanya burundu, birangira rero yitabye Imana. Liverpool ikaba yiyunze ku munsi w'ejo rero iri kumwe n'abandi benshi cyane kabisa. Twagiye tubona message za Mbappe, Vinicius Junior we akarafashe party imwe ya postinze rwose, party imwe ya George Floyd n'indi rwose nawe avuga ati ubuzima bw'abirabura buhabwa agaciro. Ari nako kandi twabonye ubutumwa bwa Michael Jordan, James LeBron muri tennis, twabonye ubutumwa bw'abatennisman benshi n'amatennis women, akarimo Serena Williams, hakaza muri Formula 1 bari imbere cyane kabisa n'uyu number 1 wabo Lewis Hamilton. Aka rero byari ni imbaga kabisa ikomeje kugenda izamuka ndetse n'imyigaragambyo izamuka. Ana kandi rero urabona isi yabibyukiyemo kuri wa kabiri, anako Mundo Deportivo nayo yabigarutseho kabisa, nako kimakuru cyo muri Espagne cyose kabisa kivuga ko Liverpool nayo ifatanyije ndetse no guprotestinga rero bamagana kabisa amahano yakorewe George Floyd. Akakimakuru Dailymail nacyo urabona ko cyabigarutse rwose kabisa. Ni Tour du Monde rero kuri iyi foto ya Liverpool ndetse n'abagenda bose bifatanya no kuba barwana ndetse baharanira n'uburenganzira bw'abirabura. Yitwa Paul Pogba nkuko mu kinyamakuru The Sun, kandi muri kubibona nawe akaba yarifatanyije n'abandi bose rero mu gusaba rwose ubutabera kuri George Floyd. Akaba rwose urana ifoto y'igipfunsi areba mu kirere nkuko ikinyamakuru The Sun hano kiri kubigaragaza rwose, ni ifoto ya postinze kuri Instagram ye. Marcus Rashford kandi nawe urabona ko yifatanyije n'abandi bose rero ashyira ubutumwa burebure kuri Instagram hano uvuga ati abirabura bahabwa agaciro, community z'abirabura zahabwa agaciro, umuco wabo bahabwa agaciro. Akaba rero abasore nabo bakomeje rwose tanga ijwi ryabo aho ryagera hariho hose kabisa kugira ngo bifatanye n'abandi. Tukiri kandi kubifatanya no kurwanya rwose no gusaba uburenganzira kubwo n'ubutabera buzima kuri George Floyd. Wabonye ko uyu yahoze akina ikipe ya Blackburn mu myaka yashize, aka rero akina ikipe ya Cologne yitwa Modeste kabisa. Akaba rero nyuma yuko atsinze igitego akaba nawe yerekanye rwose message imwe yerekana ikiganza kimwe kabisa cyera ikindi kirabura, rero akaba nawe supportinga bikomeye cyane George Floyd kabisa. Iyi ni inkuru iri kugenda ifata abantu benshi ku isi kabisa bagenda bayigarukaho. Reka kandi tugaruke mu kinyamakuru AS kitwereka ko Lionel Messi rero aracyari mu ikipe ya Barcelona kujya mu mwaka wa 2021. Rafite clause imwemerera kuba yasohokamo muri isama, ariko yagombaga ko yanactive iyi clause mbere y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Akaba rero na Mundo Deportivo wabonye ko yabigarutse rwose ahangaha. Aka rero bavuga ati rwose ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu saa 6 z'ijoro zaramurangiranye itariki ya mbere ramugerana, ariko yaza kuyaactive mbere y'itariki ya mbere yakomeje kuba yaravuye mu ikipe ya Barcelona for free. Mundo Deportivo ikomeje kutwereka ko hari hashize iminsi 80 abakinnyi mu gihugu cya Espagne badahura ngo bakine nk'itsinda cyangwa se travail en groupe. Akaba rero bongeye kuba bagaruka rwose bakorera hamwe, bakaba bitegura shampiyona y'ubutangiye ku itariki ya 11. Mbibutsa ko Barcelona iyoboye iyi shampiyona amanota 2 imbere y'ikipe ya Madrid. Hanyuma kandi nkubwira ko ikipe ya Barcelona ikaba izatangira n'ikipe ya Maroc nyuma y'amasaha 72 ikazakina n'ikipe y'abanywanyi ya Leganes. Mundo Deportivo ikaba ikomeza kutwereka ko rwose Zinedine Zidane insistinga rwose agishaka ko Pogba yaza mu ikipe ya Madrid, ariko ubuyobozi bw'ikipe ndetse na perezida wayo Florentino Perez bakaba batabikozwa mu by'ukuri, kuko Perez na Mino Raiola bakaba burya badafitanye umubano mwiza nkuko ikinyamakuru gikomeza kibivuga. Kare turebe rero Zidane kubwara bushaka ariko ubuyobozi ntacyo bwitayeho. Marca ikaba ivuga ati rwose 0 niwo mubare w'umugisha, blessed number. Akaba rero 0 nukubera iki? Nukubera ko ku munsi w'ejo mu gihugu cya Espagne ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nta muntu n'umwe wigeze witaba Imana azize iki cyorezo cya COVID-19. Akaba rero bavuga ati rwose umubare bushimishije kandi bikomeza dutera n'intambwe twerekeza kuri La Liga igiye gutangira. Rwose urabona ko ari akantu keza cyane kasesekaye ku munwa w'iki kinyamakuru Marca. Estadio Deportivo ni ikinyamakuru cyo muri Espagne nacyo mu mujyi wa Sevilla cyandika kuri amakipe abiri y'i Sevilla. Aka rero kirimo kiratwereka rwose ko ejo hari hashize umwaka yitabye Imana rero Jose Antonio Reyes azize impanuka muri jando y'ikipe ya Arsenal ndetse na Sevilla. Akaba rero ejo barafashe umwanya wo kumwibuka rwose bavuga ati uyu ni umwe mu bagabo
bakinye umupira kandi ku rwego hejuru cyane rwose. Tuzahora tumwibuka rero, hari hashize umwaka wose yitabye Imana guhera ejo. Ikinyamakuru kandi Estado Deportivo kiratwereka ko ikipe ya Juventus ikomeje kugenda ihanganye na Betis Sevilla kuri Pedro Rodriguez ushaka kuyizamo ku buntu ava mu ikipe ya Chelsea. Ikinyamakuru kandi kikaba gikomeje kutwereka ko kandi na Sofiane Feghouli akabango ari tayari kabisa kuba yarekeza mu ikipe ya Betis Sevilla niri gutsinda urugamba. Uyu nguyu akaba ari burusozanye n'ikipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turiki. Mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Tuttosport, umunyamakuru wacyo iki kinyamakuru agira gutya baza Dybala ati Paris Saint-Germain, Dybala ati oya urakoze. Akaba rero uyu musore atifuza kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, byavuga ko imushaka. Aho niko Paris Saint-Germain ikabikomeza inkuru ivuga ko bose yabonye bya Dybala bidashoboka, ikaba yaragiye ku musore Milinkovic Savic w'ikipe ya Lazio Roma. Tuttosport kandi iki kinyamakuru cy'Ituhe mu gihugu cy'Ubutaliyani gikunda gusereza cyane ikipe ya Inter domera ko kiyandikira ibintu byinshi bya Juventus. Akaba rero kirimo kiravuga ati Conte ni gute azakoresha abakinnyi batandatu ku myanya itatu. Ati murashaka na Ingolani, Ninja, mukongeraho Tonali. Abo barazamo basanga Barella, Brozovic, Eriksen ndetse na Sensi. Ubwo muzakoresha gute abakinnyi batandatu ku myanya itatu? Quotidiano Sportivo ikaba ivuga ati rwose move mwijoro yijimye. Akaba rero barimo baravuga ko ikipe ya La Viola nkuko bakunda kuyita ni Fiorentina, ikipe rero yambara move ikaba rero igiye kuzakina match zose zisigaye zo muri Serie A nyinshi hafi ya zose ikazazikina nijoro, ndetse izatangira ku itariki 22 z'uku kwezi saa 2:30 zo mu Rwanda yakira ikipe ya Brescia. Ikaba rero match zayo zose rwose izazikina nijoro. Ikinyamakuru kandi kirakomeza kitubwira ko Mauricio Sarri umutoza w'ikipe ya Juventus akaba yamaze gutangaza yuva ati murarekura Pjanic, mugomba kuzana Jorginho niwe ugomba kumusimbura. L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa akaba rero turabona aho perezida rwose Gerard Lopez ni perezida w'ikipe ya LOSC cyangwa se Lille. Akaba rero nyuma y'uko yari yaracecetse ntacyo avuga nyuma y'uko shampiyona yari yahagaritswe igasuspendwa igikombe kigaruka Paris Saint-Germain mu kipe yandi akamanurwa, yari yaricecetse ntacyo aravuga, ariko akaba yatugaragarije rwose muri kinyamakuru impungenge afite zo kuri shampiyona yarahagaritse rwose, avuga ati iki ni icyemezo cy'amahano, ati ubukene bugiye kuzica amakipe, amafaranga amateleviziyo azatugiraho impungenge byanze bikunze kuko abantu bahagarika ligi gutya bagahombya amateleviziyo. Nta kintu na kimwe bitumariye uyu muperezida, kandi akaba akomeza anashyiramo n'ingingo zikomeye yuko abakinnyi babo bagiye guta agaciro ku isoko kuko bazagurwa ari abakinnyi bamaze igihe badakina. Akaba rero akivuga ibyo ngibyo ikinyamakuru kandi L'Equipe kirimo kiratwereka ko Hossein Oual akaba rero Lyon yiteguye kuba yamurekura muri isama kuwazana offre nziza. Jean Michel Aulas yiteguye kumurekura. Ikipe iri imbere ni Juventus ndetse na Manchester City ziri gushaka rero uyu musore w'umunyarigeria. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba gikomeza kigaruka kuri Project Restarts mu minsi rero mike cyane rwose, iminsi 15 akaba ari isigaye. Ikipe ya Chelsea ikaba yiteguye ku munsi wo kuwa kane kuba isaba muri nama yuko abantu bajya kuri bench bava kuri 7 bakajya ku 9 kuko abasimburwa niba ari 5 mu bakinnyi 7 bari kuri bench bakagombye kubongera. Rero Chelsea izasubira meeting rero gusaba 9, ashobora no kuzashyikirwa rwose kuko iki cyemezo cyabo kirasabwa ko amakipe 18 muri 20 ashyigikira iki cyemezo. Bivuga ngo Chelsea yonyine ivuyemo, ubwo birasaba ko amakipe 13 yandi yayiyongaho hanyuma icyemezo kikemerwa, ariko ni ikintu cyiza cyane kabisa ku ikipe ya Chelsea batekereje ahangaha. Ikinyamakuru DMR kikaba gikomeza kutwereka rero kabisa ko hari amategeko mashyashya ashobora kuziyongeramo rwose muri iyi Premier League match zisigaye, kuko amakipe kwa kana azanatora kureba nimba VAR hakoreshwa cyangwa se itakoreshwa, hanyuma kandi bakazareba no kubijyanye n'abasimbura 5 cyo bazakiganira nkuko Chelsea yamaze gusaba meeting yifuza ko hajyaho 9. Ikinyamakuru kandi Daily Mail kikaba gikomeza kutwereka ko Southgate akaba umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza yamaze gutangaza yuko atazajya ku kibuga icyo aricyo cyose kureba match, azazikurikirana kuri televiziyo nk'abandi bose. Ubwo n'ubwanga azakorera mu rugo n'ubundi abari mu kazi. Nk'uko ikinyamakuru The Sun gikomeza kinabitangaza, akaba perezida wa Real Madrid yamaze kwemera yuko batazakinira Bernabeu match zabo zisigaye kuko barimo barayivugura, ahubwo bazaba bakorera rero kuri training complex yabo kabisa ya Alfredo Di Stefano. Yibutsa ko bazatangirana n'ikipe ya Eibar kabisa. Ikinyamakuru DMR kandi cyakomeza kitwereka rwose ko Premier League rwose hari match 4 zishobora kuba zizajya kuri Avenue ziri netre. Izo match nibura bari kuvugamo hari match ya Liverpool Manchester City, hari match ya Everton Liverpool, hakazamo match ya Manchester United Sheffield ndetse na Manchester City Newcastle.
ni zimwe muri match ziri kuvuga ko zazimurirwa ama avenue kubera kwirinda rwose akavuyo no kuba amakipe azaba ari gukina kabisa mwe namwe ugasanga marakina mu mujyi mwe icyarimwe no kuvuga ngo hari match Manchester United yakiriye na City yakiriye ugasanga zahuye rero barimo barashaka kwizo match enye bazazipushinga bakazijyana ku zindi avenue. Akaba rero ari igitabo cya El Mago David Silva, akaba rero uyu musore kabisa nyuma y'imyaka 10 amaze mu ikipe ya Manchester City, igitabo cye cyaragiye hanze, ubu no wagishaka kugisoma rwose wajya kuri website ya Manchester City ukakibonaho. Yitwa Pierre-Emerick Aubameyang. Ku munsi w'ejo nk'icyamakuru equipe cyabitangaje Arsenal yamaze kumuha contract nshyashya, ubwo niba ari tayari yamaze kumvikanaho agomba kwicara kayisinya. Ikinyamakuru The Sun cyakomeza kitwereka ko Timo Werner uyu musore rero w'ikipe ya Leipzig akaba afite contract irimo clause yuko yava mu ikipe ya Leipzig muri sama ya 2020 ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Iramutse irenzeho ikipe ya Leipzig izaca amafaranga yose ishaka. Akaba rero uyu Liverpool gukora ibishoboka byose ngo yishyure izi $52,700 mbere y'itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Iramutse birenze bizaba ibibazo cyane kabisa. Mbyutse ko rero uyu musore akaba yatsinze igitego ubwo ni mugoroba kabisa ikipe ya Leipzig yatsindaga Cologne ibitego 4-2 bajya amanota 9 off kuri Bayern Munich. Yitwa Moise Kean, akaba akina ikipe ya Everton kabisa, akaba yamaze kugura imbwa ebyiri zigomba kumurinda, akaba rero izi mbwa ziguze $30,000 z'amanyarwanda. Yitwa David Luiz mu ikipe ya Arsenal, akaba agiye kongera amasezerano, kongeraho undi mwaka umwe mu myaka 33. Boss w'ikipe ya Southampton Ralph Hasen nkuko nkunda kumwita, akaba yamaze kongera amasezerano y'imyaka 4 mu ikipe ya Southampton kabisa. Uyu munya Austria arabizi cyane pe, ubona ko ikipe amaze kuyihindura Southampton. Ikipe ya Arsenal ikaba n'aba defenseur benshi iri gushaka n'ibiciro byabo ahangaha. We nk'umufana wa Arsenal wahitamo uhe mu defenseur muri aba? Upamecano $50,000, Jerome Boateng $4,000, Umutiti $45,000, Chris Smalling $25,000, Pablo Mari $13,000 yosha no kuzamwongerera, Rugani $10,000, Christophe Aja w'ikipe ya Celtic $25,000, Leva Demiral $35,000, Axel Disasi waremze $13,000. Arsenal urabona yazana ubuhe? Umunsi mwiza cyane kuri mwese kabisa, mwahe muronke kandi mukomeze kwirinda iyi coronavirus tazatumerera nabi bwana.